Michael Jackson, samo jednu frazu. Billie Jean is not my love, she's just a girl, she's just a girl, that thinks that I am the one. Ko je još umro? Niko, ići. Etta James. Mi nećemo da biramo zato što je bila super pevačica. Hey Michael! Ne zove se Peta nego Etta. A nije po njoj onaj Purma koji svijet dobio ime. Idemo dalje. Jedan mnogo poznatiju facu, Steve Jobs. Mene on fascinirao, pazi, kad je umro Steve Jobs, ceo SF je počeo da nosi crni flor na reveru. S ugrađenim MP3 emisija Bluetooth. Ono što je zanimljivo je da su uglavnom plakali muškarci. Svi su živi plakali i ono što je zanimljivo je, dakle, prema statistikama, najveći broj ljudi koji je propatio zbog prerane rakom izazvane smrti Steve Jobsa su bili muškarci. Muškarci su ga toliko želeli, kao da nisu zauvek ostali bez Steve Jobsa nego bez Bolta. Također, ono što je zanimljivo je da i moja baba plakala. To je njoj hobi, međutim, nije bilo jasno zbog čega plače zbog njega, videla da na televiziji neko umro, ima rakiju. Pitam, ženo, čega plačeš? Umro je. Ko je umro? Steve Jobs. Umro je Steve Jobs, reci mi. Logično. Ili imaš ti iPhone? Nemam. Ili imaš iPod? Nemam. Pa šta imaš? Ajvar. Njega se razumim tu ljubav odraslih ljudi prema Steve Jobsu. Mi ga volimo, mi odrasli ga volimo, zato što je on nama dao igreće. Ono čime se igramo po svaki dan. I on je nama bio neka vrsta Deda Mraza. Sad, budući da sad svesno nas vide ovde, među vama nema dece, ja ću malo da napravim jednu digresiju, da vam odam tajnu kako je nastradao Deda Mraz. Dakle, Deda Mraz jeste postojao, ali je poginuo u Drugom svjetskom ratu, boreći se na strani 4. To je zvanica rekao. Čovjek je zaluto prosto. Srbija 43. godina, zamislite kako biste vi proveli da se pojavite tamo, delite poklonu, imate ogromnu kosu, koja se komore talasa, imate bradu, Subaru, nosite nešto iz kuće, postrojili ga s ugušenim četnicima i sad došao Tito i sad on ponovno, ja nisam četnik, ja sam Deda Mraz, ja pričam bajke da će biti lepo, da će sve biti super. Dolazi Tito i kaže, kurac, ja sam Deda Mraz. Tako su urobili.